So ayun guys, start na. Ayan, wala, di pumasok yung hagis ni Mr. Oiram. Mintis. So ayan, ito yung laban na naman. Papawis match ng mga rising star ng Jeddah. Ayan. Yo. Yo, labas ang bola. Sige, labas ang bola. Depex, inbound hook, Kapiping, nakuha ni Inal. Inal, wala. Nakuha ni Umar. Pasculado, nagdadala ng bola. Pasculado, pinasa. Mr. Oiram, wala. Rebound and follow-up shoot by Pasculado. 2 point. Now, dribbling the ball. Diplex, Mr. Diplex. Hardiflex. Ayan. Pinasa to Maxi. Maxi, pinasa kay Gentirone. Gentirone, wala. Nakuha ni Pasculado. Pasculado, ayan. Nakuha ang pasa ni Mr. Diplex. Pinasa kay Inal. Wala. Ayun. Ayun. Lost ball. So, labas ang bola. Umar to Mr. Oiram. Mr. Oiram. Yan, pinasa kay Priagido. Priagido to Oiram. Jump shot. Oiram. Wala. Nakuha ni lost ball. Diplex. Nagdi-dribble si Mr. Hardiplex. Diplex to Kapiping. Kapiping. Jump shot. Wala. Rebound by Pasculado. Ayan, Pasculado. Nagdi-dribble ng bola, Pasculado. Si Pasculado, pinasa kay Priagido. For 2 point, Priagido. Yan. Inbound by Maxi to Diplex. Mr. Hardiplex. Diplex. Number 21, jersey number, Diplex. Ayan, pinasa kay Gentirone. Gentirone, layup. Wala. Ayun, Omar. Kinuha, nakuha ang bola. Si Pasculado. Pinasa kay nakuha ni Maxi. Maxi, feel ang dribble ng bola. Pinasa kay Kapiping. Kapiping, hinahanap yung papasahan. Kapiping, pinasa kay Maxi. Maxi for 2. Wala. Rebound by Pasculado. Pasculado now. Pasculado. Tumatakbo ang bilis. Ayan, Pasculado. Yun, pasok ang attempt ni Pasculado. Yan, Maxi. Maxi, yan. Nagde-dribble ng bola. Maxi Pila, yan. Maxi Pila, yan. Wala. Nakuha ni Priagido. Pinasa kay Pasculado to. Markita Oiram. Wala. Mr. Oiram, nakuha ni Inal. Inal, nagde-dribble. Pinasa to Diplex. Mr. Diplex, number 21, jersey number pass 2. Nakuha ulit. Ayan. It's a lost ball. Lost ball. Mahajar Boys ang bola. So ayan, labas ang bola. Mr. Omar. Omar to same ball. Score 3-0. Favor ang score sa Mahajar Boys. Ayan, Omar, labas ang bola ulit. Pinasa kay Hermi. Hermi, naghahanap ng mapapasahan. Green ball, nag-jump shot. Wala. Rebound by Pasculado. Follow up. Wala pa rin Pasculado. Ayun. Wala pa rin Pasculado. Wala pa rin. Sos, nakuha ni Umar. Ayan si Umar. Nagdadala. Ginam shot. Pinasa kay Oiram. Wala. Ayun. Pasok pala. Mr. Oiram. Nakuha ang bola ni Mr. Oiram. Pinasa kay Pasculado. Pasculado. Wala. Ayan. Turnover. Ayan, nagdi-dribble ng bola si Diplex, Mr. Hardiplex. Diplex, ayan. Naghahanap ng mapapasahan si Diplex. Pinasa kay Maxi.
Maxi, pasa to Kapiping. Ayan, nakuha niya ulit. Oh, nakuha ni Pasculado. Pasculado, nag-dribble. Pasculado, layup. Oh, hindi pala. Pass to Oiram, to Omar. Omar, wala pa rin. Ayan, nakuha ni Jintiro nito. Maxi, nag-dribble ng bola. Ayan, si Maxi, yan. Pinasa kay Inal. Inal, shoot, 2 point. Inal. Ayan. Pass break to Mr. Oiram. Mr. Oiram, nagdi-dribble. Ayan, muntik ng magawan. Nakuha ulit Mr. Oiram to Pasculado. Pasculado. Ayan, Pasculado, nagdi-dribble. Ayan. Pinagis, nakuha ni Gentirone. Gentirone, ayan, nagdi-dribble ng bola. Gentirone, ipapasa siguro. Ayun, ay, pasok. 2 point, Gentirone. Score, Porto, dribble to Bahajar Boys. Ayan. Now, Pasculado. Pasculado, layup. Yes, sir. 2 point, Pasculado. Diplex, nagdi-dribble ng bola. Diplex, hard Diplex. Diplex, number 21, jersey number, nagdi-dribble ng bola. Ayan, naghahanap ng mapapasahan si Mr. Diplex, number 21. Pinasa to Kapiping to Maxi to Gentirone. Gentirone, ayan, sa ilalim. Gentirone. Ayan, pinasa, Kapiping. Pinasa kay Kapiping. Pinasa kay Diplex. Diplex, number 21. Ayan. Uy. Violation, foul. Labas ang bola. Diplex. Ayan. Diplex to Kapiping. Ayan. Nagdidribo. Ayun, nakuha na. Dali. Ni Omar. Ayan. Ginagawa mo. Labas ang bola. Inal. To Maxi. Maxi. Pinasa kay Gentirone sa ilalim. Wala. Rebound by Priagido. Mr. Oiram. Nagdi-dribble. Mr. Oiram. Ayan. Sinyo. Wala. Rebound by Kapiping. Now. Pinasa kay Diplex. Now dribbling number 21. Jersey number. Ayan. Hinarangan ni Omar. Number 21. Nagdi-dribble. Ayan. Ayun. Try to pass. Maxi. Nakuha ni Pasculado. Pass break to Priagido. Yes, sir. 2 point. Priagido. Number 10, Priagido, 2 point. Wow! So, ayan. Dadala ng bola si Maxi. Maxi to Gentirone. Nagdi-dribble. Ayan. Hinaharangan ni Priagido. Ayan. Naghanap ng mapapasahan. To Inal. To Hermi to Pasculado. Ayun na. Ang bilis ni Pasculado. Layup. Easily up. Pasculado, 2 point. Ayan. Ang bola na kay Diplex, trying to jump. Wala. Nakuha ni Priagido. Hinagis. Pass break to Omar now. Hinagis kay Pasculado. Ayan si Pasculado. Di nakalusot. Medyo mabagal ang hagis. Ayan. Nagbabaan ang kasangga. Pinasa kay Omar. Wala. Nablakan si Omar. So, labas ang bola. Mr. Oiram. Inbounding the ball. Oiram to Omar to Oiram. Ginam shot. Wala. Lumabas ang bola. Pass break. Gentirone to Kapiping. Ayan. Inaharas ni Omar. Wala. Nakuha ni Omar. Dribbling the ball. Pass to Mr. Oiram. Nagdi-dribble. Oiram. Pinasa kay Priagido. 2 point. Ayan. Pass break to Kapiping. Ayan. Hinarangan ng dalawa. Yun. Violation. Ito ang score. Favor sa Bahajar Boys. Labas ang bola. Inbound. 1 hour and 60,000 minutes. Ang natitirang oras. Ayan. Wala. Maxi. 2 point. Ayan. So, labas ang bola. Si Pasculado. Nagdadala. Pinasa to Priagido for layup. Easy. Ayan. Wala. Mr. Oiram. Nakadali din ng 2 point si Mr. Oiram. Diplex, nagdi-dribble. Ayan, number 21. Jersey number Diplex. Jump shot. Wala. Nakuha ni Pasculado. Dribbling the ball. Pasculado. Ayan. Sinyot. Wala. Di pumasok. Nakuha ni Inal. Pinasa kay Mr. Diplex. Hard Diplex. Ayan. Trying to shoot. Wala.
Nakuha ulit. Deflex. Hard deflex. For 2. Wala pa rin. Ayan. Nakuha ni Priagido to number 5. Pasculado. Pasculado to Marquita. Pasculado again. Wala. Nakuha ni Gintironi. Gintironi. Nagawa ni Omar. Omar. Trying to harass Gintironi. Ay, what? Gintironi. Diretso. Yun. Layup. Yun. Ayan. 2 point Gintironi. Ayan. Bola na kay Marquita. Mr. Oiram number 16 jersey number. Pinasa Pasculado. Wala. Hindi nakuha. Ayan. Baba, baba. Ayan, sinyot ni Pasculado. Wala. Ayan, anong nangyari? Ayan, so. Diretso, ang bola. Mr. Maxi. Maxi. Feel na feel ang pagpasok pasa. Nakuha ni Priagido. Naharang nakuha. Priagido, nag-dribble. Priagido, Priagido. Ayan. Yun, Priagido sa loob. Yun, layup. 2 point by Priagido. Labas ang bola. Score, 10 po, in favor to Mahajar, boys. Sige. Labas ang bola. Gintironi, labas ang bola to Maxi. Maxi, jump shot. Wala, nakuha ni Omar. Omar, pinasa kay Hermi. Hermi, nagdi-dribble. Ayan. Hermi, trying to shoot. Wala, nakuha ni Gintironi. Nagdi-dribble ng bola. Gintironi. Ayan, ang bilis ni Gintironi. Ayan, pinasa kay Deflex, hard deflex. Ayun. Sinyot, wala, kapos. Ayan, pinasa ulit. Omar, nakuha ang bola. Pinasa kay Mr. Oiram number 16. Ayan, trying to shoot. Pasculado. Yes, ganda ng assist. Number 1 assist. Sadik. Number 1 assist. Ayan, Heria. Ayan, si ano pala yun? Si Max. 2 point, Max. Yan. Baba. 1-5. Ang score, 1-5. In favor to Mahajar. Ayan. Hermi trying to shoot. Wala. Ayan, follow up by Omar. Omar to Pasculado. Pinasa. Priagido. Ayan. Yes, using the board. Priagido. 2 point. Yan, pass break to Kapiping. Ayan, nakuha ang bola. Ayan, hinarangan. Yun! Paris! Dinali! Dribble. Omar. Dribbling the ball. Mr. Omar balik to balik kay Pasculado. Ayan, pinasa kay Priagido sa ilalim. Priagido! Wala na rebound ni Maxi. Ayan na. Nagdi-dribble ng bola si Maxi. Dribbling the ball. Yan. Zigzag. Nagpasigsag-sigsag pa. 2 point. Pasculado, pass break to Hermi. Ayan, nagdi-dribble si Hermi. Ayan, pinasa kay Mr. Oiram number 16. Jump shot. Yes, sir! 2 point by Mr. Oiram. Ayan, nagdi-dribble si Deflex. Ayan, Mario Pangga. Ayan! May pangga pa! Ayan na, Deflex! Roy! Di nag-shoot. Ayan, kuha ni Priagido. Number 5 to number 16. Ayan. Turnover. Ayan, labas ang bola to Inal, jump shot. Yes, 2 point, Inal. Ayan, Pasculado. Nagdadala ng bola. Ayan, si Pasculado. Dribbling the ball, Pasculado. Ayan, inaharangan ni Deflex. Mr. Deflex. Ayan, gahanap ng mapapasahan. Pasa to Mr. Oiram. Sinyo, yes sir! 2 point, Mr. Oiram. So ayan, nagdi-dribble ng bola. Gintironi. Si Caroger. Ayan, naghahanap ng mapapasahan. Pinasa to Deflex. Trying to shoot. Wala. Nakuha ni Maxi. 2 point, Maxi. So, labas ang bola. Ayan. Hermi to Pasculado. Naharang. Nakuha ang bola ni Inal. Ayan. Si Inal. Nagdi-dribble. Sinyut. Wala. Nakuha ni Max to Kapiping. Yan. Si Kapiping. Nakuha 2 point. Pasculado now. Dribbling the ball. Pasculado. Ayan. Naharangan ni Deflex. Pasa to Mr. Oiram. Ayan. Nakawala ang bola to
Deplex, nakuha ni Deplex, binasa kay Maxi, oy! Paul daw, Paul. Labas ang bola. Inal to Kapi Ping. Ayun, nasundot ni Omar. Omar, ayan, nagagawan silang dalawa. Omar, sige, putpulin mo. Pinagis ni Omar. Wala, kay Omar pa rin. Ayan, Omar. Ayan, nagbiwala. Ayan, Omar, wala pa rin. Wala kasing bumaba. Pinahirapan yun si Omar. Ayan, Deplex trying to pass Gintironi sa ilalim. 2 point. Ayan. Si Carroger. Ayan, Mr. Oiram. Nagdi-dribble, Mr. Oiram. Ayan, easy dribbling si Mr. Oiram. Ayan, naghahanap. Oh, pinasa kay Hermi. Hermi to Pasculado. Alihop! Shoot! 2 point! Pasculado. Ayan. Deplex. Nagdi-dribble ng bola. So, ayan. Mr. Hardy Plex. What? Deplex. Yun, hinarang ni Marquita to Maxi to Kapiping. Kapiping to Inal. Using the board, Inal. 2 point. Ayan, pass break to Pascolado. Pascolado nagdi-dribble ng bola. Ayun, hinarang. Ayun, pasok. 2 point, Pascolado. Ayan. Ayan, Mr. Deplex again. Nagdadala ng bola. Nagdadala. Ayan, hinarangan ni Oiram. Ayun. Foul daw, foul. Okay, labas ang bola. Inal to Kapiping. Kapiping. Si Kapiping nag-try pumasok, pinasa balik kay Inal to shoot. So, ayan, na-rebound ni Priagido. Priagido. Ayan, si Priagido nagdadala. Yun, wala. Ayun, nakuha ni Omar. Omar, pinasa kay Mr. Oiram. Mr. Oiram, sinyot. Wala. Follow-up shoot by Pastelado. So, ayan. Ayan na si Maxi. Maxi, pil na pil ang pagdala ng bola, nag-dribble try. Ayan, pinasa kay Inal. 2 point, Inal. Ayan, pasa to Mr. Oiram. Mr. Oiram, ayan. Ayan, labas ang bola. Di-dribble si Deplex. Mr. Deplex. Ayan. Pinasa kay Maxi. Jump shot, Maxi Pil. Yes, sir! Easy 2 point. Maxi Pil na Pil ang pag-shoot. Ayan na, 2-7 ang score daw. Ayan. Chermi. Nag-dribble. Ayan, pinasa kay Mr. Oiram. Jump shot. Yes, sir! 2 point, Mr. Oiram. Ayan na. Labas ang bola. Maxi, nag-jump shot, wala, nakuha ni Priagido. Priagido, oh yun, pinasa kay Mr. Oiram. Mr. Oiram, nag-dribble ng bola. Oh yun, Priagido, easy 2. Ayan. Ayan, Deplex, nagdadala ng bola. Ayan, jump shot. 2 point, wow, easy. Mr. Oiram, nakuha ang bola ni Mr. Oiram. Ayan, binalik. Pinasa kay Pasculado to Omar. Omar sa ilalim. Yun! Malupit ka! Omar! Binirahan sa ilalim si Maxi. Ayan. Deplex nagdadala ng bola. Deplex. Ayan. Hardy Plex. Plex na Plex. Ang Hardy Plex. Inal. Sinyot. Wala. Wala. Labas daw. Labas. So ayan. Labas ang bola ulit. So, Inal to Deplex. Deplex to Inal. Balik kay Inal. Balik kay Deplex. To Gintironi. Gintironi pumasok sa loob. Binigay kay Inal. Oy! Foul. Labas ang bola. Inal. To Gintironi. Carroger. Inal! Yun! Grabe, shooter ah. Si Inal. So, ayan. Number 10. Priagido. Labas, labas. Last ang score. Oiram to Pasculado to Oiram. Oiram jump shot. Wala. Follow up. Priagido wala pa rin. Follow up pa rin. Wala pa rin. Inal nakuha. Violation. Foul. Ayan. Mr. Oiram labas ang bola to Pasculado. Pasculado. Sinyut. Uy.
Oh, nakuha ni Maxi. Pass break to ina. Oh! Sayang. Labas ang bola, Mr. Oiram. To Pasculado. Pasculado to Hermel. Oh! Kapiping. Yan na. Maxi, nagdiretso, pinasa kay Gentirone, wala. Oh, Omar to Mr. Oiram. Mr. Oiram to... Ay! Yun! Kalas! Tapos na ang first game ng Mahajar versus Alcomra team. Ayan, konting pahinga, mayroong rebanse. Ayan. Interviewin natin tong best player. Ito yung best player sa first game, si Mr. Omar. Anong masasabi mo sa iyong ginawa sa ilalim? Ha? Ang lupit nung birada mo sa ilalim, ha?